Loulai in zong life chom chana bol ki hitin zan zong ge thim tan ki zong le life bol na so thim kitan life hi khat ve na bol hitin sound hin ngai nge sound ni to ngam hồi này tu ni la hin shading tam ta zong le shading tam ta ho la hin apoi modi set khada ka gel khat hin sing katin keso general headquarter in tu ni khochon people's movement campaign anapanavin hichi people's movement campaign hi jingle more khopia padding agodo hin more khopia September ni sim som ni lenga jing ni khole hong ki panding hin aban le som ni lugup le tingno pal hin tin hitia aban le hin sangai kot hongi ding hin hitia hong sal pe ding hichi people's movement campaign hi October ni sim som le ti nam pau muna ki chai ding hin tuin la thu so na ngai ho zo si chu ni het so hi ling kata sanin live comment hin bol ho zo si na bon chawin chung chewin ki pa thu ko phongin chule na bon chawin mang pha ni thla pha ngam za put zo zan pha mimin mate ni thla pha nang ho zong ni thla pha zone h kedims ahoi na e sound cha ki pa me mal som vai phe news ngai phat Mr. Sarmal som vai phe hi ni gun chu ta hin ma jong life in hong zawin ki pa min Mr. Perfect LV YT zan pha nang zong zan pha Cookie boilin khong sai lin thang office ZR7 zan pha nang zong zan pha in thot ho zo sin bon chawin zan pha people's movement chungchang thu hi neu hot ki sei le ka ti hen hi ji hen people's movement chungchanga seinom nei omle in sei the in tin Amy boboy sarpa nang Israel te pengkun muthu chomcha hin sei tango ichi pastor pengkul ti dan hin so pi paw hin ichi pastor paugolin in ain seitan Israel ten pengkul zakhat muding go now chungchang thu hai hen seitan inavet jing diu ham tin ka gelin Frankie Amy UPF keno hotil bolto aki khai to ta vetin aki hi to ta vetin om hila kilom thimin Frankie Amy se he tilun cha ki pa zidan ki jong ki pa lalboi khaute o za pu zan pha no ho zo si jong zan pha si se ho kip non cooperation movement diham non violence diham ichi ke so hon jingni khole campaign hin pading hin campaign hin pading le itawang movement chi piding agur ham hichi ke heading hin people's movement hi Loulai hin I het khil kha adingo I het khil kha theo hi ji acha ki sei chin le ka ti hin ke so te thil bol hi phata in veleuchen people's movement campaign kirin people's movement hi Loulai People's movement bolna a campaign and chila pigo do hin zin khole
morea ahin patning hen more khopia hong chi la ting le ke so general headquarter in itawang to go na nei ham ai lo ai le itawang lam dola people's movement chi pining go ham ti hoi hong ke ding hen ke so general headquarter ho to jong kan ke ho vien amon jong hi chi people's movement chung chang thu ho campaign bowling chung chang thu he na sei sao hen hi chi hi le ma khung muna declaration an bolu to khona tua hi jini khole ahin patning o hitai ke so general headquarter in amo bol phut jing o hipon le ma khunga meeting an nei na wa thu thu nan sim cho tua hi ahin chi la piding o hin iche naw gam sung mun zo si a ichi campaign hi ahin chi la piding o hin people's movement campaign ki bol mun ho a daudi nei ho jong ido the win tin ke so general headquarter ho akuna itawang wanla ding dan ho jong ahin sei de ding o hin ka sei banga chon tun hla a I het khil kha ding o hi kanop lo zia life pen bol hin zan so jong le people's movement ketile people's movements ki panjing hitam ti hi gel loi jong thei ma hi zia chu ipi hile khadve ki sei chin hen ti chu ka ngai dan hin zinga ki panding ho campaign aina lai bovin tuni khwa KSO general headquarter office kukin pi secretariat bizang muna hondo na neyo people's movement campaign hondo na aneyo chu campaign hi bovin people's movement hi poi people's movement hi ki pan Loulai hi ti jong hi an hele hen kanomin tun hla news jong chun phai web ka sein hi chi people's movement campaign hi ka sei banga chun jingni khole more somni le gup le ting no pal somni le sagi le sangai kot aban le som thum le hi chi che naw sungpi gamkai hi che naw sungpi lam ka khopi hi ding hin aban le October ni simni ting le ukrul la kitin ukrul hoi lai pen hi ding su ki nai pon aban le hen October ni sim thum ni khoting le cycle hi ding hin cycle khopi hin tin aban le October ni sim li ni khole kangui khopi a hi chi people's movement campaign hi chi thading a hin aban le hin October ni sim ge le sajik tampak ki ti le Chandil district hup songa ma hin sajik tampak a October date 8 le chi than tin aban le October date 10 le hen ti nam pau muna hi chi people's movement hi chi la ki ding a hi mun zo si ai chena mun zo si ai chi people's movement campaign hi ong ki chai ting le people's movement chu iti le ki panding ham KSO general headquarter a hin chule kuki CSO ho hin chule muwanai ekora ki sei banga kuki CSO lam kai ho zo si ong ki heto windin people's movement pat phat hitai tin in phungdo te un tin nam lam kai hon to gon en se mu chu mi pi hon I zui ding chu mi pi ho mo pu na wa hin comment hi phabe omen comment hi pi le khatven sim thlang katin hi chi a se ho ki min se non cooperation movement hi da mai lo le non violence di ham non cooperation movement zong hi mai the non violence su aha focus zo ding o ken zong kata sanin thagum solo hela democracy gama cheng hi win thagum solo hela mi pi thani na right so phata exercise building democratic ta a ki phin na building thagum solo helding ti hi aung hi ding ken jong ka gel khat che hian non cooperation movement hi chiong hi alo thelo hong chi ding hin non cooperation movement in bolting le alo thelo wa kino tu na jong hum mai the ai lo ai le thil se thil phalo jong hum mai the hin non violence movement hedem ai lo le non cooperation hedem ai lo le itawang movement hedem wang su se the nai pon namlam kai hon itawang decision an la diu ham itawang thulu nan sim diu ham se the nai pon chom phani nga diu hin te
ha zan pha in thot ho zo sin a bon chawin ken jong zan pha ken thoden lalboi khawti ozapu ithil tu bu hi I mu diu nai ithul thil tu bu hi mu na diu wa hi bon chaw e ho zo si chung in king amen mu ding in wa le mu na dinga pan la dinga iti a confidence ni lo wa hi le hoya bai mu diu ham alin a leo a ho a vai saga gen thei hausa ku ki ke ti ho zo si thinga ma pan la ting le bo hi chi ithil tu hi ki mu ding hin ithil tu we thil ne we pon union territory hisa ladakh hon bon 6 schedule la thu movin mulo hilaum hiwin ladakh chu new sin jong ka seitan ladakh hu union territory a hiwin a hin la 6 schedule anei lo ziu le legislative power anei lo ziu khon land rights anei povin ladakh gam sung pumpi khu central government thanei na no event ko event gamga han lo gamga lo ga ip hi jong le central government khut no yaum hin ladakh gam sung khu athang pi a le gam kai khun budi so cheng awin kargil gam kai khun pangal ho cheng awin akiwa na ho event a hi le gancha ching a hi dewin gancha hovin ani edingo hampa lo hing angai chawin ichi hampa lo hing akena mun ho gam ong la ho ko central government hin industry lin ta factory lin ta to luding to gon hi asi mudan in akisen ichi factory ho industry lin ta ho ke to luda hi le gancha ho ne enading ichi gam ong la ho zo si chu industry ong ki so do a factory ong ki so do hi le agama cheng agam nei mi hon gancha wa ho chuni pi ne di ham ti hi aboi pi pe no khat hen chule ladakh ki ti hi bu bang hi na mun hi factory ho a hi lo wa le industry lin ta hong ki ko ya hi le ecological balance song hi hum thei be ase taloding asat avot jong masang bang taloding hiti a hi a climate zone adu da am thei taloding joy gelo le ladakh mi ho hin hata opposable adu da lo hin tu chunga ki phinna ha bol di set hi velle buddhist lang ho le a cheng ho hevin kargil lang a cheng ho muslim lang ho kon ki phinna bol ho he da hi be se pon 6 schedule hata demand bol jong hi le a cheng buddhist so hevin sonam wangchuk climate activist in sonam wangchuk in jong hi chi 6 schedule to statehood demand bol na hin izat we ham khat hunger strike and bol hitan tu chunga hunger strike bol jong hi 15 days that ten apadin tunia chu 25 24 ni somlen nga sung hunger strike hin bola tu ni khwa cha hunger strike bol cha nga hin hichi sonamwang chu gi jong hin people's movement chu apat sa the jing na hin la violence kiti thagum su kiti hi aman phat sa lo hi len tu ni khu chun mi pi ki pin hon le kho pi a bjp office an hal hawin gari khale ni jong hal hawin hi le sonamwang chu jong phamosa the jingen keman non violence a movement building tia kan thang subjing hin a hin la ichi kema deilo bangte in tuni khun thagum ki su etin a phamosa ana alung no mona thu ho jong social media in so do in ai la ipi hele mi pi hong ki su khoma mi pi lung hang tam ta ong ki su khom ting le non violence de ki ti jong le violence sung khaji hin ku ki cha ten jong people's movement bolwa hile a hi thei chana violence man pat loading hi wang chu idam naw hi violence akimana hele violence a hong ki le thu hen hi ji chun violence ki chat man hi pon a hi thei chana democracy ga ma cheng hi win thagum so lo wa government hi nga ki phin na bowling ki phin na neiding thi hi gp che lew hen chi hi phadem ti hi lungge la hi in comment he tambe sen khen sim zoding khen don bu zoding nam ke pon ain la zo khamin bol ding akilo akibang thim ho wang so in sei ta lo di hi
abana hen hau thanggiu salun punang to ku ki media hi kichi ka saji e ipame abana notice guy sarpa nangin people's movement ding hi ipiti na gelam pan sa nam hinge people's movement hiken jong pha ka sai ke hon jong ku ki journalist union in jong hichi people's movement hi itil thumo pressure bol na dinga apa pen khana ka gialwa kana thlang sabu khat che hian people's movement kiti mana su thagum soring violence manding kiti hilawa hin democracy ga ma cheng hiwin thagum solo hila jong people's movement bol mo hi pon sit-in protest ham a hilawa hele non cooperation movement jong bol the hin government office maya nithum khuwa to mun ki phinna sit-in protest jong bol the hunger strike jong bol the hin ita gamle no mani kho sa na nei ta ta mi tam ta umei midang hon bol bang khon hunger strike ho ki bol hen lang sit-in protest ho ki bol hen lang hile ti hi ken jong ka dei sa kha de hen thagum ga suwa security force ho to kino to a hilawa le songa ga sia ki thi ho hi a chu na pon a phat chum na jong be se pon hichi violence si manule violence sound kile thu ding mi tam ta ki to kha ding a thi mang jong yum the ep hele a bul chu non violence in ki pan hen lang a lo thelo ahung hiya atatai ong thla ting le wang chu ting ta le chun a lo thelo khan hum ji a hin la bul hi wang chu non violence hen lang thagum so lo ding chamdila ki phinna bolding ti hi pichi pi hen lang mi pi zo si no chi chu lungtubin ki nei hen lang thagum solo healing ki gel ma sa hen lang I movement hi chi public movement people's movement hi thagum solo a chi piding hi ki gole ti hi ka dei sa na tu ken phone hen lang nei do ngal ta jiu chun ha ba na hin paumin thang sing son sarpa koi pen hin koi pen in he a hin pat dita people's movement hi koi pen in hin pat ding ham ti a hin ama hin ole hi chi ding ai lam kai ngai na la ham si movement a he ti hi chi 60 days part kiti bi a hin ha kuki civil society organization lam kai hole nam sipai hoin ni som gup sung hi phat ate piovin hi chi political movement spearhead in bol hi SOO group hoin SOO group hoto government of India ni som gup sunga political talks anei lo wa hi le people's movement ki panding hi ti chu muwan lai ko dung ja thu thu na hin hi chi ni som gup hi muwan lai ekot su do wa ko na ni som gup hi November date 8 ham 9 ham khung hi ding hi hi chan hi ki wedding ni som gup sunga hi political talks ki pat lo wa hi le people's movement ki panding hi ti a ana si so hole namlam kai hon an phon do saw hin hi chi hi hin nga te ding chu hungai ding hi chi 60 days ki chai nung zinga zong people's movement ball na dinga thu phone ball hon people's movement hin lam kai lo wa a hi le wang chu mi pi hon jong lam kai lo hila jong people's movement pat mo jong hi di lo hi nepala generation z hon ki phina bol chun alam kai ding dan jong koi ma cha ke pon Philippines sa jong bolovin Philippines sa jong chun koi lam kai na ham jong ki hete lo hil khomin ki phina bolovin hi chi am ho ki phin ne hi corruption ji ham ai lo le social media ki kha pi ji ama jong mi tamtain ki phina an bolwa Nepal de dia chu mi som sagi le khat ham ni ham in thina na to hin zan he Philippines sa ki phina anei na wa chu mi zani security force an mi zani na ma de hin sunga ke septo vin cha chun violence among wen security force so song in a sevin security force on tear gas wa kap khumovin it is on akino to win
security force hoen ki phina bol ho mizani amanwe kiti ahian Philippines ko pi Manila cho ka sei banga chun ichi ki phina bol na ding ahin lam kai ngai pun lam kai hon phada te pio hani khu ong thin chan ge ya lam kai hon ni ma chan sei lo le mi pi hon gam tum dei ta hi le mi pi ho in jong ki phina bol mo hi poi alam kai lo hi la ki phina chu a phat zo na hi tam ta zo na lai a ji chu mi hong ki phina ong boi ta ting le mat ding hong ki hol ting le mat ding pen thelo hi la hong a hi le a pha zo khat in jong au men vet san in cso khat pen in people's movement chi hin lam kai hen lang hi le fir hin ne pai dem mai lo ong ki man do pai dem chong chu sei the lo hi lam kai hoin tabanga chu to go in sim wa people's movement bol na ding ai spearhead bolum lo mi pi zo si salam kai jing mi pi ho zo si chu hi chi people's movement bola pang hi jing ti ai an sei khadi wem ti jong hi khat ve kum le ka gel zin a phat zo na jong om ding khata sane sule thang milin to thang ki paw mi pu zan pha people's movement hi chi tha pi ding ngai tu lai hin kanam san khom pi hon a phat hi nga ha do hitin to so jing zo din ki usanum jing te hi nge chi kan sei chu hen lam kai hon pha da te bo hin hi chi phat hi inga dingo hi chi ma sanga hi wang chu koi ma cha a ki pat lo dingo nam lam kai ki ne hin nam lam kai ho thu sa i chon diu hi ngai ding a hin khaleni lunghan zia nup bol na the hi pon zi chu i thil thu moi thil lin ta ai khatleni ki phin zia i mu ding hi pon people's movement in bol ta ding wa hi le hi chi song pi gam kai bo hi lo kangui gam pai kai bo hi lo more gam kai bo hi lo i che naw ku ki cha te chen zo si a he people's movement i bol ding ngai hi cycle i che naw tam chen na di se na ho agam kai se dia le cycle gam kai kangui gam kai hin ma khong gam kai hin chule ti langai hungai le hi chi tui bong gam kai hin chule nui langa chi su le hi chi ke so hon people's movement campaign abol naw mun ho la ho zo si a he chi ha pi te hungai ding bon chaw e chen mun zo se wa people's movement chi ha pi ting ole a voice on lin ning hin mun khat se a ki phin na i bol wa hi le mi pi attention a hi jing se on government attention ong hi ki chang zo hi is it chun government attention chana government phata pressure bowling i ti wa hi le i thil thumo government in ap thein jing chan ge wa ki phin na bowling i ti ta ba wa hi le i chen naw gam kai zo sia he hi chi people's movement bowling ki go hi tha khat ta i bol khom ding hi dei sa hi KL Kipgen thusu min a head killing ho hil set nan hin bol ji ho hi pha e chuti lo hi le bol kill tampi khathe a hi zen a pha e na po thona chunga pa cha na sang ta ken PSR ka ki pa e tuni tha a tuni ko ang ki bol ho cho head kill themo mong hin people's movement campaign ki pantai people's movement a ki pantai ki ti lo hin ika head kill kha la campaign chu gel det lowa i vietnam hele people's movement ki pan hitam ki ti the ken zong ka ga mu put a chen people's movement campaign ki pan tai del ole case original headquarter in itidana namlam kai ho thu sa na zong thowa amhon people's movement pa jing ham ti chu ka sok mane hen a hin la hoi ta ka sim phat le campaign ki pan a hi bo hel ke ta bang jong sumi tam ta omning ka ta san ji a chu kain hil sit no ma hen is it soon people's movement hi ki pan Loulai hen campaign wang ki pan hitai campaign a ki pat to ki hlona he people's movement a pan la ding dan people's movement a EP bowling ham EP bowling ham eti ki god ding ham ti hoi hung ki sei ding ai hen ichi agam kai a ichi campaign hi ong chi la ting le
tam thei penin an kal sung hitin lam kai hoin I thong thu mo na e hin nei di ham an ngai thắt chi u te ti zong hi ken se be num na lai ni hi si sei hau kip my brother bodo thing noi mi hon asam gam ke the lo dinga separation of operation suspension of operation so tok bolovian bodo student ho chu thing noi hon akipin savin hunger strike national highway block abol sauva bodo tiger force on hichi bodo ho movement to and say him hichi isu pipa win say hi ei ho context to kimada say hin vetsanan so group hon kenole upfin manipur territorial integrity ke the loading tin so agreement signature so bolta ve hizing le so group hon say chu adang hipon negotiated political settlement under the Constitution of India. Hichu po hile imacha pui so agreement sign bol na ding bova Manipur territorial integrity ki suke allowing hitia sign ki bola hian UT sim do na dinga Manipur territorial integrity ki suke allowing hitia sign ki bol no pui ti so group hopan na hian sule India dan pi to itil thum hi India dan pi Indian Constitution article number 239 noya union territory sim do ni nga ki thu mai India dan pi noya Manipur territorial integrity ku ki ten asu ke hello ding hello ki su ke hello healing hi tia ki su lu nom lo hi Manipur territorial integrity su ke the pun te ki tin lo hi je chen hi chi so agreement na territorial integrity ki su ke lo ding tia ki sei to mana cha India dan pi to ti thil thum hi ki kal nom pui ti so group ho pan na cha hin so group ho pan na chu hadi thovin thil thum hi India dan pi noya ki thu mai in article 239 noya ki thu mai in chu chi article achun Manipur state ki su ke the pon ti ki sun lo hi je chun I thil thum hi mu monading de pui ya seu to khlonin e hon hi chi ana pet sa hotin an din pi hotin India gam sunga state abi khat la do ding state khat abe khat la do ding khat ala do ding state khat sim do the ai lo le abi khat la do state om sa khat be to sim zop the gop the marger bol the mars bol the ti hin India dan pi a ki sun sa hi jin lungneu po hitin chule to ai su pi pawin a sei chu hin zop leng bodo hon movement anam si pai ho in movement bolai thu and say student body ho hatin an ki phinovin ai ho in so group hobo ingan sewa political talks anei ding hi inga tho ding le I phar hi sau ta hi mo siang chi ding hin pressure group CSO hin student body ho hin tu sunga people's movement ki ti jong he hi chi political talks pressure bol na dinga to gon khat hi ji hin mizo sin igel kho ding hi imo pu naw lin ta khat che hi chi bodo ha ko nen e hon jang kil nan nei hoitin nami pite zo sin gu chu ten pan an law hi ti Pawin thang sing son mi pite het chet ding in itawang chu people's movement ki ti ham or people's movement na hi lam kai ngai na sa am nangin ken wang mi pin pan jing le chu hi jing lo ham people's movement sau ta sei ta wen people's movement ti le mi pi ki pin na chu mi pi ki pin na chu ki pin na la na sa pe na hin hichi mi pi ki phinna bolna ding hin alam kai jong ngai pun people's movement bolna lam kai au ma hi le ka se bang chen ama ding chungi na jong hung hi beb ding hin people's movement ya I chena wi gam kai sung zo sia I bon chawa ki phinai bol che wa hi le chi chu people's movement hin
ai ho hi reason ne ya ki pinning hi thil thum ne hi union territory with legislature thum mo hin gam thum hi win I bon chawa I ma khodiu gyal na hi tin le ha thua pani la ungai mo mong hitan hi chi people's movement bol na ring hin lam kai ngai se pun mi pi ho bon chawa ki thu tu wa government hinga ki phina I bol le chi chu people's movement hi jing boyson gaming sarpa masa pauza ku buiten people's movement a hin bol piti dana pending auma tua piti tua ipiti le tua hi ongki tha pathei dan ham ale tua people's movement hi atha mong ding hitam hechi hi isopio pauza ku buiten people's movement a hin pat god hi consensus kitile CSO a hi in student body dang ho a hi in iti a hi ki thulu na anumbe se lo hil kilomin hizi a hi support hi an thlasam thim danin aumin tu chunga hi CSO hole namlam kai ho ki thulu na banga hi people's movement hi ni somgup zo thing le bolding ti to gona hi student body lin penai ni KSO in zo hi chi people's movement campaign hi to a chi pi panahin tu chunga people's movement ahong ki bol ta lewang chu iche naw ku ki chate chena gam zo sia people's movement hi khu ve wa hong chil ha I lo thim te diu zong ki nem omen aba na hin khat an sim ki doitin seilet ia ti le me thei pau hindi pau english pau net su wa hi banga mi mo ni ham ku ki le na ho ji ama hi hoyam ham chu ka hepun hitia ki oi mona thu I sei sang o hin apa chom ding advice ham a hi lo hi le hitile ka dei sa zo eti ho hi le pa chom zon te khub guite welcome sir lun pu news mama ngai no moment akichi e homa chal jing in lang hung ha pan jingo ki pa me elen singson sarpa people's movement hi sopi pauza khub chun a channel azui di lo zia ki support lo ham ka he thim hi e tu chun ka seitan CSO dang hole student body ho to ki ho tu nai hi ana thlasam thim dani nomen hi chiji hi a hi ding ken zong kata sanin a hin lai piji pen ta a hi ding chu ka sei thei poi alin sorts sarpa organization hi zat kinia ipidinga KSO student body organization in alam kai hamchi hongdi ding hinam KSO in alam kai poi alam kai ding chu CSO hole nam sipai hon muwan la ekor assign bol bangwa ama hon 60 days part te pon 60 days aki chaiting le hichi people's movement hi patding agu do hin KSO hon to bol he people's movement hi pon people's movement campaign hin people's movement bol na dinga campaign a bol now hi bowin KSO hon hichi people's movement hi spearhead a bol hi pon alam kai hi poi ti hi ana heleu hen kanome what gindas movement i bol su kedio public pumpien KSO in student min MLA hon a bolding dol a ki bol dio SO hon sunga SO umlo ho full support a bol dio hichi aman su pi pawin seinom pi pen hi mi pi ho zo sin people's movement a panila dingo student hon panla ding CSO hon la ding MLA hon la ding ipan mun zo si apanila wa hichi people's movement hi I bol chedinga people's movement to so cheding hi ti seina hi di family masanga nute masanga ni sia anto one on village sai pi pachomem tua bebe mai ki god ki do strategy ki khel thelo ham masanga nute an to naw so lampi pangla a wall of remembrance mai la hi ni khat ve to ti a chu to hin to hai people's movement ta ba bowling ti le hunger strike ho bang betsana mini secretariat mai la akhon dim setting ki to hen lang sit-in protest a hi zong le kiling lo hilin ki to hen lang asu na jan thum lo hunger strike hi zong hi ti chun kiling lo hilin chat lo hilin ki to den jing hen lang
district administration ho acha lo ho chan gya achile wale naw chan gya lut mo pot mo hela the hil na ding win sidin protest ho ki bole ida chu nom da ding ham phatai bola hele chu nom lo kiti lo hi iche naw gam kai sung zo si a phata hunger strike ham sidin protest ham iphiam khat ki thu to ta ai bol khom wala a chu nom te ding hi poi mo pen su ki thu to na hin pan khom hi gal zo na hin mi a sang asim sidin protest hang to thing le a chu nom lo ding kiti chu thil he thelo hen lam len zang office zang a pum changa mi pi mi dim se na yung to thing a chi ne di cha lo hi la yung to ting le I bola phat chum nom da ding ham ti ka sei no me MLA hole Manipur government job ni hoki resign nga lo le ki resign ngai lo ham sir Hisi people's man hong chin chin nam kai ho CS han ton tam ta nei win sido ton tam ta nei win e hon social media I sei thi ompon people's movement hong chil ha ta le a phat le amun a lo thelo kiti khat hong thun ting le hi cho zo si dong he hong thun ding ni khu khat chu hongum ding he nga lel po hitin ipi hi le lam kai ho chalo ne hen ve phoriti mang hau kip sarpa mi pi movement ipat diu ngal ta le ithil thum mu imu to ka wa chi zom diu hinam chi hi mi pi zo sin daw di nei khat che hen ki phinai bol dingo ni khat ni ni hapta ni ki phino azol in nga ajing wa le mo se su de hen hi je chun ki phinai bol ta lo le I hin ko salo ne lo ko salo hila pan hin lo ba government in ngata win talks ne within hiti talte tiam ka solution sim talte a hi lo ai la hita bangin ki ho tha ne uti ti ho hi lo a hita bang government a ku na vai tha na hi lo ai la government hin zol thein chan ge wa ki phina I bol ma sang inga ule wang chu zoom na le za cha na ki hol do be hi diu hin mo se isu diu hin hi chai su people se yong he gel thei kham se de hin chi nam lam kai hoen phatin gel hoitin people's movement I pat ai pat ngal le lol hin te ne dingin people's movement hi pang panui te ti he so piu mang hau kibin ain sei choi hen abana so pi thongklun hau kimin sei choi le sar sa ki mutale e ho gam hin hoile chan hope dem ale district khaleni bo hope dem hi chi mido si in I boy piu khat choi hen separate administration atumbi akivai pu na ding I thumo union territory with legislature Puducherry petan kitien this hichi hin jurisdiction akisimpun map zong akisimpun ahin lai hon itu pipen he Puducherry petani titing le Puducherry union territory ko Tamil Nadu sunga Puducherry union territory na hup gam be neu chaum umehin Kerala sungin jong omin hitia chu abe a chen ho hung kila khoma Puducherry masanga Pondicherry kiti friendson an to phana mun hen 1954 a chu an da ha be mohen friendson 1954 a da ha nung wa he Pondicherry chu India in union territory khanan ko yo hen hichi Pondicherry to a Puducherry kiti union territory ka se bang chen muncho mom gam ho kila khoma union territory khat nu ya ki koi khome hen chu ta bang tai ba chu ai ho ichen now ai hon union territory demand bol hi ku ki cha te ichen now mun zo si chula khoma yuti khat no ya koi khom ning ti hen chule chen khom pio milo ho zong ai ho no ya nom ho ding nom lo hoen ama ho abel the thina ki bel ning ti ta bang hen he ji achu Puducherry petan ki ati khel hen a map wang chu jurisdiction wang chu ki sei lo lai a hi gam lei sin he overlapping tam ta wang hum ding hin chi Puducherry petan ne hung hi ting le vet sa na chu chandil gam kai sunga e ho chen na la lo e ho uti no ya ding milong ho chen na la milong ho no ya hum ding ai lo le Manipur no ya ding chi chu hi ai le gam chu overlapping ai gam chu
mi gam aga khel ding mi gam chun ei gam hin hopa agam walut ding ei ho zong mi gam ga hopa ding i gam sum walut ding mi gam ga hopa ding tabang type chu izanam khal bang hum te ding tina hian West Bank le Israel ke sei banga khon West Bank azong khon West Bank ti ting le enclave tam ta om hian Israel in kol gamme nel sakhat si chu West Bank mun khat kit chu Israel in vetsana abai pe na het ding chu kwakta me theo zo sin kol lilong me the zo sin kol khetrigao me theo zo sin kol hitabang me theo zo sin kol now pangal ho chen namun si hitabang ho hi West Bank pangal ho chen na hin aki ka la Israel ho chen tabang enclave tam ta aki agop khomo West Bank ti aki min vo hen chu chi West Bank to Gaza Strip sung hi Palestine tia independent country sim do ding a go hen tabang type su hong hi ding a hen ei ho UT he ei ho chen na khusung ei ho UT migam mi dang ho chen na gam state dang Manipur ei dem milong ho tumbia ki vai pu ne ki sim pi dem sei thei pon tabang chu lunggel danin lam kai ho akonin het a hian hizi chun district thu hi wang chu a hi wangin district a sei di hile sopi kangui tingnopal chandil pherzal cho hi cho a hi te ti ne none ai ho chen gam sung tamenglong ai ho chen gam sung kamjong ai ho chen gam sung ukhrul ai ho chen gam sung ho jong he hi chi puducherry petan chu ong ki pu do puducherry petan government hin piole I chen au zo siong chu hi chi UT in an hop ding ti nei an he thiam mote thong khulun hau kip thu sei to chu in sim tawin ngam khwen hena pu zaum hitobang program live na hin gon hi thil hoita aung hi ahung machal ding kine mo me ipa me si pu hau kip ke gel lawang chu people's movement I bolting le hoila hi le manpur government su tan ding tina hitai comment ho hen ngai tin e ho le ho ana ki ho li mu te ei ma le ma thudo an ki dong mai hute Ellen Singson sarpa Meitei government office sole Meitei government hi kukilena ki function sa dale kanum pene ichi sopi Ellen Singson abana awat gindasin idelu hi thilman tam ahin I sacrifice uhi lombon nalai ahi people's movement akipating ilung tubo gari hi kitol pan bebdi tina hi suting lawang chun thil ho hi kichi set in tin kita santante abana benzilun zo sarpa achunga kang do chu indon budo benzilun zo ipia do hamo kanamu do lohin in hol momonge ipia do ham so pi pau hin so pi benzilun zo na thil do kamu pon na comment tu a kamu sa masapen hinalai ichila hin pangpon na indo tha ding himainte chunglang ka phet doen kamu poi lolom panther sarpa ki pau mele I people's movement pantauti ahin la ipi hong tidem ti ahin a handwriting sim ha jebin kasu to aken sim thla jinga hi enge people's movement hi pat dinga case o general headquarter in campaign ahin bol pat dingo hitai funny pa media lamka songpi sarpa khat vebe media hall a MLA ini ho hi mi pi za ding le mu dingin
essay to interview discussion hin nei piu vo ngabana so pi ngam kwen hena amasa pena zomi thadawa hung boidiu lunga na gel khaem nangin mon mona na nei kum si thawam na gel khaem hi chaw hai ki sa ki su boy sa ule ilol hin lo deu hi zehin hi chaw a boina phar hi pon to a he yuti bovin boy hoite Francis Gibbs Francis essay ekipido zing tale emi sunghi thuno bautam thein tem nangai tuna pangkhayam sarpa separate administration ekipido po wala emi sungin itsanin ki boyutin kina jong lewan ken wang kho khasatapon ichani kina adi ham nikhat ni kina utin hilen phatalo di ham ei gam sunga imi sayan vai hin po wala coin vai po jong le kho khasapon apoi mo pencho ei ho ta in ei ho lai ho ki vai pu na the na ding wa UT with legislature cho poi mo pen ni a hin la kana sei singin government in UTAP hen lang legislative power ap daw hen lang hisle mo se ti na hikiding hen ingai cha du cho legislative power EPCR Puducherry petan iti khel ham tile number 1 district dang na cheng ho jong hup theina dinga Puducherry petan kidei ani na Puducherry hin legislative power ni legislative power ani ji chun land rights ho jong state government khuna omen hizi ahe Puducherry petan kiti khel ai hichi te ni legislative power to hichi power hichi legislative power hi nei lo wa land rights ni lo wa hele to aladak te ne ban ki ne ding ladak in zong UT nei wangin land rights nei povin 6 schedule in an hope povin statehood a hi lo ji chun legislative power anei povin UTC se an ki pi ji chun legislative power a ki pi tha lo ji hen land rights anei ta povin masanga ko na 6 schedule an hisa ma hi lo ule legislative power lo to hi le gam le go chunga thani nei macha nei lo hi tawin central government in anop no bol in omtan solar energy plan tamta jong hi lada gam sunga sim do ding ki godanin omin hichi ladak mi hon ado dal naw aji jong ka seitan avelin sedang katin ai hon UT del naw wa Puducherry petan iti lo naw aji jong ka seitan ti chanchu an hun sa phodoitin gente itu khom khata hi wa zomi ki sa ho to tha do bu ka hi ti ho hi gam thlai go hi movement in bolt chatting ole yung gente khom dio ilampiu zangjet di tai ichi sopi what gindas in comment in bolt so hi zazaimar epulun thu idobang tam tu su la su bon chani sei tawin people's movement bol na ringa campaign Kipan Hitan jing khole mare khopi sunga campaign chu chi hlading hitai aban bana hong ki tolding iche naw mun zo si a campaign hong chi hlading people's movement ta be chu hong chi thwa ding hitai ti chu hen lang tu hin online a mi zale som ko le khadomen like symbol hi mi zale som ni le li hin minute som li le ko hin holim tawin nga ding lang han ngai to taw hitin tuni sa life i bol now hi chan chuan hi sautin sei khiel se walum kha le ki ngai da moitin
comment in bola kain sim thla lo khen don but man lo ho nu mo supportin aki bang thim hi lo hi le tu ni thlai topic u to relevant be se lo ho kain sim thla lo zong aumin cho hian thi he thi mai utin i phat u zong sautan zan zong sotan i ji chun i chan hin an ngaute na bon chawin dam selvin lang ku ki chate pathin in phathei bu hen lang people's movement bowling to gon lam kai hon in sim zong lolthing ta in bol do hitin kinep now ilung tu bo hitsi union territory with legislature hi pathinin in sim do pi te taw hen ti hi i taw naw hi na bon chawin dam sel tawin